Katbadang mi kisngi dang bon kidak jingkeli hakabaya day bat ka election MDC hakaba ka jingkeli kawan nagi pajba balano ka sarkar kan bo bat ban penbana ya ka tarik nakabenta ka election MDC jong ka CHADC bat ka KHADC kila donru kiseng sanhima sima kibala penkre ya ki kertong ki jongki bat ki bompat penbana ya ki kertong ki jongki kaseng Voice of the People Party pat hakawai ka liang kala penkre ban aireng hakani ka election MDC ka ban sawan bat kala debru ban penmi ya ki kertong ki jongka ki ban yakun hakani ka election MDC wala da kaseng kampat penbana lot ya ki kerteng jongki kertong sa haki kato kani tliki constituency ka WPP pat kala yo ban sei ya ki kertong na baro tliki constituency kata ka GHADC bat ka KHADC kawai na ki kertong ya ka ba kaseng kala sei kalong kami last born soul simply ya ka ba ansei kunno nakastunga nongkli constituency kakong last born kadon manta kumba live house nam karta bat ka basyong kabasa hakisnong tlo kabaha papo ke East India Hills District bat ka hikai kum ka assistant teacher hakaloba primary school hatei hakatehi kasnong ini kong ilayo ban pendep ya ka jingpule haka class 10 ila pendep naka Cleriat Higher Secondary School Cleriat ya ka class 12 pat ila pendep naka Saint Dominic Higher Secondary School Shillong bat ya ka Bachelor of Arts pat ila pendep naka Saint Anthony's College Shillong bat ya ka MA Master of Arts pat ila pendep naka IGNOU bat ya ka institution pat na Shillong College Shillong ila donru ya ka experience kumba prasnem hakakam hikai at Uprasia English School tlo bat ila pendepru ya ka 6 month diploma in computer application laibanai haka desktop publishing bat laibanai haka introduction IT kakong lasbon kaya don bentaru haka jingiseng samla Catholic lai mukra bat ka jingiseng samla Catholic kasnong tlo kumban pijkamau ila yakunru banwat jingtip syapang surok su tengah nongkli ubala jot lapra dagi snementa batang hakini ki kendiat benai kepala depno kila lej ban bo da ka dorkas how executive engineer ka Cleriat